katanya pasal tadi. Lagi hamba, presiden lo, tunasnya. কারণ কাহাম হামিয়া আনি জীবনও আং অনেক কিছু মানে ফেকিয়া কক বাইয়া সামন বাইছে হাইবানো তিনি অজরাও কিসিসা নিয়মনি সম্পর্কে আং সাকসাক রেজিস্টার গিয়া আং মুংসাসিয়া আং সিমাইনো আং সিয়ার খাইনা মুসুং আছে जों गुबैनो साबुं खायनानै मुसुं खांखे अ हासागाव अ हायुंसागाव गोबां रुल्स एन्ड रेगुलेशन दं hanya boleh je dira rutung lagi sama rutung wah maru lagi sama hari ini tuh ting lagi di sama snack tiga tung ini guna pikar lagi nih di sama tunggu hari ini tung tak ting lagi ini bukan sama snack foto sini orang ketal pohon kelap mau kesinggono kasih lagi tunggak hari bagai ke decoration itu fotografer kita itu lady bapak ini saya itu setelah itu mau asal krisnya yang ke amai makan jangan Black Hambai ini dithampui Ketal Pohor Club ni bisingti lagi ini sen birthday asal Ketal Pohor Club asal mani salba birthday palai itu ke ujorago sen one shop lagi mani proti boskoro sen birthday go sen homdonam ke palai lagi কিন্তু ataklai u bisigo Black na dukho bisoy dekhonai temahai u corona virus lockdown ni jorago homdonam khagi sen palai ni phone palai lai melia to phano sini je Ketal Pohor Club asal mani salno to sing jeka palai lagi ni bangai sing udugna laika ge ujrago lockdown ni jora phana jotto utsaho khlagi sini sing oro khlagi ge Ketal Pohor Club ni asal mani salni bisingti khlagi o tei thampi kamini jara pornai rongno bahaino khata kolom bag laika prai 70 jon tei o Ketal Pohor Club asal mani salni bisingti khlagi geri rongno bahaino mairung buro laika bag laika gam haikeno club ni bisingti khlagi teibu samung kaham khlai lagi ni bangai sing saitok lai tungu sini Ketal Pohor Club asai mani hingke 1986 sono hingke sini registration mani hingke 1990 hingke tabo sini registration mani hingke prai 30 bosor ngi tungu tei sini club asai mani sal hingke prai 30 bosor maike sini club tei thopi club je Ketal Pohor Club yapri semani au hoi tungu gahain ni mangai joto sini Ketal Pohor Club ni jara member no joto nom blaike hambai maya paro joto sahojogita khlai khatung khaja khlai omaike phaini खुलुमखा दिबो जराव sini Ketal Pohor Club or kutum laijak kutum lai mani karon ka sini tini club birthday tini ka 28 April ani bagai singor kutum layo sini Ketal Pohor Club no sing palai na bagai ge jeng tini palai mani bising tei jeng langsung laika jeng buino be help lai ni
Hani bagai जों बयनो हेल्प खालायनानै वान सु लायो जों 70 न'स जों ते बुक्स ते पेन पालेखा जों ते क्लास 1 to 5 न'स जों रखा स्राय रं न ते बरखा जों माइरं सुबासु लाइखा जे चुगिया रं न दा लकडाउन नि बिसिंगो जों बेलायनो चाचा रुन न तो सिन बरक रक हानि बागै जों बरन ते किसा दे तुबा मानो होननाय जों हेल्प लाइखा Club sono ano mairung phiri sar bai ma bang club ni borok ano mairung phiri ramani bulai ke ang khatung ja